Bila je 1944. godina, tek pred završetak Drugog svjetskog rata. Moja porodica i ja smo se skrivali u podrumu tokom bombardovanja njemačkih aviona. Bile su to godine tog rata i jedva smo nekako preživljavali te teške dane. Moj otac je poginuo na frontu u Francuskoj. Naša vlastita kuća je bila srušena tokom granata. Tako smo se uselili u neku drugu kuću koja nije bila dobro uređena, bila je prljava i sva razbacana stvarima po cijelom podu. Tu smo se osjećali sigurno, ali samo nekoliko dana. Uvijek me noću budilo neko škripanje na stepenicama. Svaki me put to škripanje budilo iz sna i nikad nisam znao šta se zbiva. Ispričao sam svojoj majci da me strah spavati sam u sobi i da želim spavati zajedno sa njom i sa bratom i sa sestrom. Taj me zvuk jako plašio i uvijek sam strahovao da mi se to lice ili sjena prikaže u moje lice. Jedne večeri zajedno smo brat i ja oko ponoći počeli da istražujemo ovu kuću dok je mama spavala. Kada smo sišli na sprat, dole smo čuli neke strašne urlike koji su se čuli negdje vani. Plašili smo se da ne izlazimo baš vani, tako kasno u noć. Odjednom se na zidu čuo neki zvuk grebanja i jaukanja. Istog trenutka krv se počela prikazivati na tom zidu. Tu je, kako se sjećam, pisao tekst: nema vam spasa. Brzo smo počeli trčati ka maminoj sobi. Kada smo ušli u tu sobu gdje je boravila naša majka, ugledali smo je blijedu i mrtvu u lokvi punoj krvi. Počeli smo vrištati ne znajući šta se dešava od straha i stresa. Zakopao sam svoju majku na groblju ispred naše kuće i bili smo jako šokirani maminoj smrću. Nismo znali ko je to počinio, da li je to neka nevidljiva sila ili neka zvijer, nisam bio siguran. Žalili smo zbog smrti moje majke, ja i moj brat. Bili smo totalno zbunjeni šta se dešava. Odlučili smo da potražimo našu sestru. Krenuli smo u neku šumu koja je bila sva izgorena i jeziva. Već se bližila noć i mi smo lutali šumom, gladni, žedni i bosi. Tokom lutanja šumom sreli smo nekog čudnog starca. Bio je ranjen i sav krvav. Pitali smo tog starca da li zna neke informacije o toj našoj novoj kući. On nam je odgovorio da je jedna žena sa svojim sinom izgorjela do smrti i da u tu kuću niko nije ulazio niti živio 30 godina. Bili smo prestravljeni tom pričom. Nakon nekog razgovora starac je iskrvario i umro je, tako da smo ja i brat ga ostavili samog u šumi i morali smo poći dalje da tražimo našu sestru. Morali smo kampovat na jednom mjestu kojeg smo smatrali sigurnim. Dok sam spavao, čuo sam taj ponovni prokleti škripaj prstiju i strašan zvuk koji je podsjećao na krik vještice. Kad sam se malo bolje okrenuo, moj brat je nestao. Bos sam trčao, plašeći se, i tražio sam ga po šumi. Bio sam sav stravično šokiran, čak sam u jednom trenutku pokušao da počinim samoubistvo, ali sam se jedva nekako kontrolisao. Stigao sam do jednog jezera, sav umoran i prljav od hodanja. Nešto je izlazilo iz jezera mračno i jako jezivo, kao neki oblik žene. To je ta stravična žena koja je držala u jednoj ruci moju mrtvu sestru, a u drugoj mog mrtvog brata.
Bili su oba dvoje mrtvi. Nisam mogao da vjerujem šta je to jezivo biće uradilo mojoj porodici. To biće je krenulo prema meni. Ja sam trčao mrtav, gladan i zadihan i jako uplašen. Suze su mi padale niz lice, bile su krvave. Kada sam došao do kuće, ugledao sam pred vratima neko duhovno stvorenje. To je bio moj otac, krvav. Iz svog straha sam iz vriske upitao šta se ovdje dešava i zašto su svi mrtvi. On je rekao da je na našu porodicu bačeno prokletstvo koje su naši preci imali isto i rekao je da ga je ta ista jeziva žena ubila i da nije umro od granate.